Assalamu alaikum students. Class 8th students history hun chapter number 5 when people rebel 1857 and after. Policies and the people. In the previous chapter you looked at the policies of the East India Company. पतमिस चैप्टरस मज हसा वुचु तुम ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तानस मज आये ब्रिटिशन हिंज कंपनी अंग्रेजन हिंज कंपनी योर आये तुजारत कर हिंदुस्तानस मज आये तुजारत कर पत् वुचु तुम क्या पॉलिसी लाज तम कर पतमन चैप्टरन एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल तो यम पॉलिसी यमो कज यमन हुंद असर क्या पे बाकियन लुकन पे फॉर एग्जांपल बादशाह किंगस क्वीन रानियस क्वीनस पीजेंट्स लैंड लॉर्ड जमींदार ट्राइबल सोल्जर्स या आर्मी यम फौजी ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वारियाहो तरीको गई पे यमन सारे असर यमन पॉलिसियन यम कंपनी ये वार उस कंपनी कोर ये पन्निस कब्जस मज हिंदुस्तान. You also have seen how people resist policy and actions. तुम वुचु कथ कट कोर पत योर ते resist लको क्या तिमो माननी हिंज पॉलिसी वालिसी ईस्ट इंडिया कंपनी हिंज क्या that harm their interest and go against या तिम पॉलिसी यम तिमन हिंद यम अगर सेंटिमेंटस क्या हर्ट गसन कि तिस पॉलिसी आज यमो सु तिमन हिंद क्या इमोशन गसन हर्ट आज गसन या इंटरेस्ट गसन यमन मफाद आसा उमन लकन हुंद क्या तम आई रेजिस्ट करने वह वुचो नवाबस लूज देयर पावर कथ कट नवाब तिमो कथ कट ईस्ट इंडिया कंपनी नश कथ कट होर तिमो पन यह पावर. Since the mid 18th century दपन युथी mid 18th century was for example 1850 Nawabs and Rajas had seen their power erode. यम नवाब राजास यमन बासो वार हसा गो सोन यह पावर यमन पावर आसन क्या नवाब यमन पन टेरिटरी आसान स्टेट कम राजा आसान पन यम हेकान प्रेथ कट बादशाह कर यमन बासो वार हसा लोगुक वन यह पावर न्यून. दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी यस यमन अथॉरिटी वार एंड ऑनर भी इज्जत वार इज्जत यह अथॉरिटी गई वार खत्म. रेजिडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन मनी कोर्ट्स द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड देयर आर्मड फोर्सेस डिसबैंडेड. दपन यम रूलर यमन आज़ादी डिसीजन हेकान क्या फैसले कर पन्ने मुल्क खुद पन्ने स्टेट खुद यमो सह गई कम फोर्स कर ब्रेक एंड देयर रेवन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बे स्टेजेस दपन वार स्टेजन मज वार नीक यमन टेरिटरी जमीन या रेवन्यू पोस सुनिक वारिया यमन नवाबन तो रूलरन. मनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी दपन वारिया यम रूलिंग फैमिलीज यम राजा रानी यम रूल करान दपन यमो कर कोशिश हसा करो यमन सत क्या नेगोशिएशन करो पान वन करो कत बात यमन कंपनी सत क्या पन्ने यमन क्या इंटरेस्ट क्या मफाद यमन दपन यम बचावन खतर करो यमन सत नेगोशिएट. फॉर एग्जांपल अगर वो रानी लक्ष्मी बाई झांसी स्टेट तथ रानी लक्ष्मी बाई कस रानी लक्ष्मी बाई तसा गई कंपनी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर एडॉप्टेड सन तिकाज तमिस नेचू पन तमिस ओनमुत मंगत एडॉप्टेड सन गो मंगत एज द हियर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड ये तमिस वन हस्बैंड मूद अम वोन कंपनी मे वो नेचू अम पे गोस कुस सुई आसन मे सल्तन तथ गोस वारिस वन रोजन कुस मोन नेचू मे एडॉप्टेड सन ओनमुत मंगत. इथे कट ब्या नाना साहिब द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड इथे कट नाना साहिब पेशवा बाजीराव सेकंडस अम ओनमुत एडॉप्टेड सन अम ओनमुत अमिस पन क्या अम ओनमुत यह नाना साहिब यह मंगत. प्लीडेड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन तमिस दिन सा पन्निस माल सुन पेंशन ये मोल मर. हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ मगर यह कंपनी अमिस पन्निस सुपीरियरिटी अमिस पे बह हसा क्या सुपीरियर कॉन्फिडेंस अमिस पन्ने सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर बे पन्निस मिलिट्री पावर टर्न डाउन दिस प्लेस यमो मान यम रिक्वेस्ट यमो यह कर यमो मोन यह क्या. अवध वाज वन ऑफ द लेटेस्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्सेड इन 1801 मज कड़ यस अवध ये कड़ पानस अंडर. सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध क्या सब्सिडरी अलायंस मज कर यम हिंदुस्तान मज प्रिंसली स्टेट यमो करो पान वन एग्रीमेंट कमन ब्रिटिशन ईस्ट इंडिया कंपनी तो
مطلب أسۍ نسا ہٮ۪کو نہٕ یہِ پَتہٕ ایگریمنٹ یِمن کرنہٕ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کانٛہہ ڈیسجن نِتھ یِم ہٮ۪کن نہٕ پانہٕ کینٛہہ ڈیسجن نِتھ کینٛہہ گۄڈٕ چھِ یِمن کمپنی اوفشلن نِش گژھُن گوٚو أتھۍ منٛز کٔر کٲم اودس منٛز یہِ سبسڈی ایلینس منٛز نِیَکھ پانس انڈر کۄس اود اینڈ اِن 1856 اٹ واز ٹیکن اوور پتہٕ کٔرٕکھ یہِ کمپلیٹلی ٹیک اوور 1857 منٛز گورنر جنرل ڈل ہاوزی ڈِکلیئر دیٹ د ٹیرٹری واز بیٖنگ مِس گورنر یُس یہِ گورنر جنرل اوس تمہِ ساتہٕ ڈل ہاوزی تٔمۍ کیاہ ووٚن دوٚپُن یۄس ہسا یہِ اود ٲس اتہِ نسا توٚگ نہٕ یِمن گورمینٹ وورمینٹ چلاوٕنۍ کینٛہہ اینڈ برٹش روٗل واز نیٖڈٕڈ ٹُو اینشور پراپر اوے ہسا چھُ سون یُس برٹش ایڈمنسٹریشن چھُ انگریزن ہُنٛد روٗل چھُ یہِ ہسا چھُ ضروٗری تِکیازِ أسۍ کرو اصل پٲٹھۍ اتھ حکوٗمت د کمپنی اِوٕن بِگن ٹُو پلان ہاو ٹُو برنگ د مغل ڈایناسٹی ٹُو این اینڈ دپان کمپنی کوٚر بیاکھ پلان زِ یۄس یہِ مغل ڈایناسٹی یہِ کِتھ کٲٹھۍ کرہون ختم د نیم آف د مغل کنگ واز رِموٗڈ فرام د کوینز یُس مۄغل بادشاہ اوس تِم رۄپین اوس آسان تِہنٛزٕے تصویر چھپٲیِتھ مِنٹڈ باے د کمپنی یہِ تہِ آیہِ کیاہ رِموٗ کرنہٕ یہِ آیہِ ہٹاونہٕ پونٛسن پٮ۪ٹھ اِن 1849 گورنر جنرل ڈل ہاوزی ایناوُنس دیٹ آفٹر د ڈیتھ آف بہادُر شاہ ظفر دپان گورنر جنرل یُس ڈل ہاوزی أمۍ دوٚپ ییٚمہِ ساتہٕ بہادُر شاہ ظفر مرِ د فیملی آف د کنگ وُڈ بی شِفٹڈ یۄس تٔمۍ سٕنٛز فیملی آسن بٲژ آسن شِفٹڈ آوُٹ ٹُو د ریڈ فوٹ تِم ہسا یِن ریڈ فوٹ نِنہٕ اینڈ گِون انادر پلیس اِن دہلی ٹُو رِزایڈ تِمن ہسا یی بیاکھ جاے دِنہٕ دہلی منٛز روزنہٕ خٲطرٕ اِن 1856 گورنر جنرل کیننگ ڈِسایڈٕڈ دیٹ بہادُر شاہ ظفر وُڈ بی د لاسٹ مۄغل کنگ اَمہِ سۄ پتہٕ آو بیاکھ 1857 منٛز یُس کیننگ اوس تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن یُس بہادُر شاہ ظفر چھُ یہِ ہسا چھُ مۄغل سلطنتُک وۄنۍ لاسٹ بادشاہ اینڈ آفٹر ہِز ڈیتھ ییٚلہِ یہِ مرِ نن آف ہِز ڈِسینڈنٹس وُڈ بی رِکوگنایزٕڈ ایز کنگس یُس تہِ ہسا اَمہِ پتہٕ أمۍ سٕنٛدۍ کینٛہہ آسن نیٚچی آسن کیٛاہ آسن تِم نسا یِن نہٕ وۄنۍ بادشاہ ماننہٕ دے وُڈ جسٹ بی کالڈ پرنسس تِمن وننہٕ صرف یہِ بادشاہنہِ نیٚچی گوٚو یِتھ کٲٹھۍ وارٕ کوٚر یِمو یِہُنٛد ختم اَمہِ پتہٕ یِم ٲسۍ کٕم نوابس وٕچھ أسۍ نوابس تہٕ روٗلٲرٕس یِمن کیاہ کوٚر کٕمو کمپنی والیو وۄنۍ وٕچھو أسۍ پیٖزنٹس یِم زٔمیٖندار ٲسۍ تہٕ بیٚیہِ کٕم سِپایز یِم فوج اوس ہندوستانُک تمہِ دۄہ تِمن کیاہ کوٚرُکھ اِن د کنٹری سایڈ پیٖزنٹس اینڈ زٔمیٖندارس رِپرزنٹڈ د ہاے ٹیکسز دپان اگر أسۍ وٕچھو یِم اینڈ د رِجِڈ میتھڈز آف ریونیوٗ کلیکشن یِمو وٕچھ یہِ زٔمیٖندار یِم بیترِ ٲسۍ یِمن یُس یہِ وٕچھو یِمو ییٚلہِ وٕچھان چھِ یِمو کوٗتاہ ٹیکٕس چھِ سٲنِس زٔمیٖنس لاگان بیٚیہِ ریونیوٗ یِتھ کٲٹھۍ یِم پونٛسہٕ چھِ اَسہِ نِش کلیکٹ کران مٔنی فیلٕڈ ٹُو پے بیک دِیر لونٕز واریاہ یِم بِچٲرۍ زٔمیٖندار ٲسۍ تِمو ٲسۍ یِمن لون ہیوٚتمُت تِمو ہیوٚک نہٕ پتہٕ سُہ کیاہ مٔنی لینڈٲرٕز گٔے تِم یِم پونٛسہٕ چھِ دِوان اینڈ گریجولی لاس ٹُو د لینڈ دے ہیڈ ٹایلڈ فار جنریشنز دپان یِمن ٲسۍ بِچارٮ۪ن پنٕنۍ زٔمیٖن تِکیازِ یِمن کمپنی لگو روٗل تۄہہِ ہسا چھُو اَسہِ یوٗتاہ دیُن ٹیکٕس ییٚلہِ نہٕ تِمو ٹیکسٕے ہیوٚت دیُت پٮ۪ٹھ اوس پیٚوان یِمن واریاہ یِمن اوس پیٚوان واریاہ پونٛسہٕ پیٚوان دِنۍ زٔمیٖنُک یہِ تہِ یہِ ہا تہِ اوس پیٚوان یِمن دِنۍ گوٚو پٮ۪ٹھٕ ٲسِکھ مِشیٖنٔری پیٚوان اَننہِ یِم ٹِلر زٔمیٖن ؤمیٖن اَتھ اوس خٲطرٕ پونٛسہٕ لگان یِم ٲسۍ یِتھُے یِم لون ٲسۍ کڑان یِم ٲسۍ نہٕ پتہٕ ہٮ۪کان بِچٲرۍ یِم گریٖس دِتھ یُس لون ٲسۍ اَنان یِم ٲسۍ ہٮ۪کان واپس دِتھ تہٕ یِم کیٛاہ ٲسۍ کران پتہٕ یِم برٹش یِم ٲسۍ یِمن پتہٕ زٔمیٖنٕے نِوان تۄہہِ نسا ہیٚکوٗ نہٕ دِتھ پونٛسہٕ اَسہِ واپس کینٛہہ أسۍ دِمہو تۄہہِ زٔمیٖن گوٚو وارٕ نِیَکھ زٔمیٖندارن زٔمیٖن تہِ د انڈین سِپایز وۄنۍ گٔے انڈین سولجر یِم فوجی ٲسۍ اِن د ایمپلاے آف د کمپنی آلسو ہیڈ ریٖزنز فار ڈِسکنٹنٹ تِمن تہِ گٔے یِمن ہِنٛز نفرت کمہِ سۭتۍ گٔیکھ یہِ تِم تہِ ٲسۍ نہٕ یِمن سۭتۍ سیٹٕسفاے کینٛہہ کمپنی سۭتۍ کیازِ دے ویر ان ہیپی ایباوُٹ دِیر پے یُس تِمن دِوان ٲسۍ تنخواہ ایلاونسز یا ایلاونسز چھِ تران یا کنڈِشنز آف سٔروِس یِم تِمن آسہٕ تِم ٲسۍ نہٕ تَمہِ سۭتۍ خۄش سم آف د نِو روٗلٕز اگر أسۍ کینٛہہ نٔے روٗل وٕچھو مور ایور وایلیٹِڈ دِیر ریلِجس سینسبلٹیٖز اینڈ بِلیٖفٕز یِم ہسا پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ پنُن مذہب اگر مذہبس پٮ۪ٹھ واتہِ اِنسانس تمہِ ساتہٕ چھُنہٕ یِمن اِنسانس أتھۍ کینٛہہ گوٚو یِمن تہِ ییٚلہِ باسیٚو اَسہِ یِم ہسا ژٲے مذہبس منٛز یِمو سٲنِس بِلیٖفس منٛز أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یِمن برداشت کٔرِتھ ڈِڈ یوٗ نو دیٹ اِن دوز ڈیز مٔنی پیٖپل اِن د کنٹری بِلیٖوٕڈ دیٹ اِف دے کراسٕڈ د سی دپان واریاہ ٲسۍ تمہِ دۄہ ہندوستانٕکۍ لُکھ سونٛچان اگر اَسہِ سمنٛدر پار کوٚر دے وُڈ لوٗز دِیر ریلِجن اینڈ کاسٹ تیٚلہِ ہسا مۄکلیو سون مذہب تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ یہِ ذات چھِ اَسہِ یہِ مۄکلے اگر اَسہِ یہِ سمنٛدر پار کوٚر سو وین اِن 1824 د سِپایز ویر ٹولڈ ٹُو گو ٹُو برما 1824 منٛز ووٚنُکھ فوجس دوٚپہوس کٕمو کمپنی والیو برٹشو نیٖرِو سا گٔژھِو سا برما باے سی روٗٹ ٹُو فایٹ فار د کمپنی تِکیازِ کمپنی چھِ کیٛاہ تانۍ بچاوُن تۄہہِ چھُو فایٹ کرٕنۍ تِمن موٗجوٗب تۄہہِ چھُو یپٲرۍ سمنٛدر کِنۍ روٗٹ کِنۍ گژھُن دے رِفیوٗز ٹُو فالو د آرڈر تِمو مون نہٕ کینٛہہ تِکیازِ
تِمن اوس مذہبس مطلب اکھ قٕسم بِلیٖو بروسہٕ اگر أسۍ اور گٔے اَسہِ مۄکلہِ پَنُن مذہبٕے دۄہ دے ایگری ٹُو گو باے د لینڈ روٗٹ تِمو دوٚپ أسۍ گژھو مگر أسۍ گژھو کَپٲرۍ أسۍ گژھو نہٕ اَمہِ سمندر کہِ راستہٕ سۭتۍ أسۍ گژھو ہُپٲرۍ بدل سڑکہِ کِنۍ دے وَیر سیورلی پُنِشڈ تِمن آو کیاہ تِمن آو خطرناک پُنِش کرنہٕ سِنٕز د اِشوٗ ڈِڈ ناٹ لاے ڈاوُن in 18 died down in 1856 the company passed a new law اَمہِ پتہٕ کوٚرُکھ بیاکھ لا in which every new person who took up employment in the companies had to agree the service over if required دَپان یُس تہِ کانٛہہ کَمپٔنی منٛز ایمپلاے کرِ ہا تٔمِس ٲسۍ یِم سٔروِس یُس أمِس اوس سمندرس یِم روٗل یِمو کٔڑۍ أمِس اوس تَپٲرۍ نیرُن سپایز آلسو رِیکٹِڈ ٹُو وٹ واز ہیپنِنگ اِن د کنٹری سایڈ مٔنی ایٹ دیم ویر پیٖزنٹس اینڈ ہیڈ فیملیز لِوِنگ اِن د وِلیج دَپان یِمو وٕچھ یہِ کنٹری منٛز کیاہ چھُ باقین سایڈن گژھان واریاہن ٲسۍ یِم گریٖس ٲسۍ تِمن ٲس گامن منٛز پنٕنۍ یہِ وِلیج گامن منٛز ٲسکھ پنٕنۍ فیملی سو د اینگر آف د پیٖزنٹس دَپان یُس یہِ یِمن شرارت کھٔژ یہِ تہِ پھہلے جلدی ریسپانس رِفارمٕز اَمہِ پتہٕ کیاہ ریسپانس روٗز یہِ رِفارم د برٹش بِلیٖو دیٹ انڈین سوسایٹی ہیڈ ٹُو بی رِفارم یِمن برٹش ٲسۍ وَنان یُس یہِ ہندوستان یہِ چھُ اَسہِ سورُے چینج کرُن لاز ویر پاس ٹُو سٹاپ د پریکٹس آف ستی یۄس ستی ٲس یُس یہِ اگر کانٛہہ وَلہٕ أسۍ پَرو پَتہٕ اَمہِ پَتہٕ ستی کیاہ گوٚو اینڈ ٹُو اینکریج د رِمیریج آف وِڈوز یا وَنان ٲسۍ یِم وِڈو آسہٕ یِمن خانٛدار ٲسۍ موٗدمٕتۍ تِمن ہسا کرو بیٚیہِ خانٛدر انگلش لینگویج ایجوکیشن واز ایکٹِولی پرموٹِڈ یۄس انگلش لینگویج چھِ سۄ آیہِ پرموٹ کرنہٕ آفٹر 1830 د کمپنی الاوُڈ کرسچن مشنریٖز ٹُو فنکشن فریلی اِن اِٹٕس ڈومین 1830 منٛز کٔر کمپنی کٲم یِم کرسچن مشنریٖز ٲسۍ یِمن ہُنٛد مِشن چھُ زِ تِم چھِ کنوٲٹ کران کرسچن یِم باقٕے مذہب ٲسۍ تِم چھِ کرسچنن منٛز کنوٲٹ کران تِمو دوٚپ کمپنی والیو دوٚپ تِمن تُہۍ کٔرِو سا تۄہہِ چھُو فری کٔرِو یُس تۄہہِ خۄش گژھِو کٔرۍہُکھ کنوٲٹ تہٕ بیٚیہِ دِژوکھ پنٕنۍ زٔمیٖن اِن 1850 اے نیو لا واز پاس 1850 منٛز آو اکھ نوٚو قانوٗن میک کنورجن کرسچنٹی ایٖزیر ییٚمہِ سۭتۍ کرسچنٹی منٛز ایٖزیر اوس کنوٲٹ کرُن دِس لا الاوُڈ این انڈین ہو ہیڈ کنوٲٹِڈ ٹُو کرسچنٹی انہیرٹ د پراپرٹی آف ہِز اینسسٹٲرٕز اَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ یُس اگر کانٛہہ یہِ انڈیہُک کرسچنٹی منٛز گژھِ تٔمِس ٲس پراپرٹی تِمن ہٕنٛز دِنہٕ یِوان مٔنی انڈینز بِگین ٹُو فیٖل دیٹ د برٹش ور ڈسٹرویِنگ د ریلجن ہندوستان کٮ۪ن باسیٚو واریاہن زِ یُس سون مذہب چھُ یہِ آو ختم کرنہٕ برٹش چھِ ختم کران سون مذہب دِیر سوشل کسٹم یِم اَسہِ چھِ رِواج چھِ دِیر ٹریڈِشنل ویز آف لایف یِم اَسہِ پنٕنۍ رِوٲجی طور زندگی ٲس ضوٚرتھ سۄ ہسا چھِ برٹش ختم کران دِیر ویر آف کورس ادر انڈینز ہو وانٹِڈ ٹُو چینج ایکشن سوشل پریکٹس کینٛہہ ٲسۍ وَنان یِم پریکٹس گژھِ چینج گژھنہِ یو ویر ریڈ تِم ہسا پٔرِو تُہۍ شُکریہ یہِ بنیو بوٚڑ ویٖڈیو پارٹ 1 انشاء اللہ سمکھو پارٹ 2 منٛز جلدی